мейли 2 айга. Ал жактан следственный судья көрүп атат, следствие жүрбөй атат. Эмнеге биз мына мен сүйүндүм эле 2019-жылы мыйзам кирилип, ошол тергөө судьясы кирди. Прокуратура тарабынан 2019-жылга чейин беззаконие болуп келген. Следственный судья жок болчу. Азыр следственный судья пайда болуп, эми ушул жерде биз мына адвокаттын укугу кичине көтөрүлүп калды десе, дагы эмне жанагындай деңгээлдебиз. Следственный судья ошол тергөөдө жөнүнө келип просто отуруп койду. Biz ошол ишенип келдик. Мына биз каталарын көрсөтүп атабыз. Ошол жерден 2 айга узатпай следствие иштесин деп туруп 1 айга чөзүп болот да. 2 айга эмес. Ну ладно, хорошо. 1 айга чөзүп туруп иштеп берсин деп туруп жок. Эмне сураса ошонун баарын аткарып атат. Качангаcha у меня такое впечатление, мына 103-тү чакырып адвокатский запростор иштеп атат Министерство здравоохранения. Бардыгы 14 күндө жооп беребиз, 14 күндө жооп беребиз. Мен мында карасам биз бет мамлекеттер мен мындай против меня государство да здесь барсам 14 күн 103 качан чакырды эле, качан уруксат сураш керек 103. Эртең ушул деңгээлге биздин сиздердин Кудай сактасын балдарыбыз, кыздарыбыз келет. Анан ошондо эмне 103ке уруксат сураш керек. Аларга никаких ограничений болот. Көрүп атат, ден соолукка зыян келип атат. Адам бул жерден өзүнүн ден соолугун восстановить ете албайт. Госпитализация керек. Биз сурап айтабыз, бул жерде госпитализация алганда чыгарып койгонду. Под охраной чыгаргыла. Тем более моя подзащитная не отказывалась от госпитализации. Сураган и чыгаргыла, больницага апаргыла. Жок бул жерден прекратить голодовку, частичная, дробная питье деп жазып коюптур. Ой, что за бред? Честное слово. Сам следственный судьянын постановлениесі это полный беспредел. Это полный беспредел. Окусаңыздар, дагы эле ошол 105 статьяга, 104 статьяга необоснованно. Урматтуу судебный коллеги. Эми мындай айта турган болсо, аябай көп сөз. Хотя бы азыр урматтуу судебный коллеги сиздердин домашний мера пресечения да частично и полный домашний арест бар. Үйдөн круглосуточно чыкпайт. Запрет социальный сеттерге телефондоо менен колдонбогон. Айырмасы не? СИЗОдо кармаш керек пи? Давление кылып, механизм давления и подавления. Я постоянно об этом твержу. Үйдө полное мера пресечения бар. Пусть она дома аял зат, үйгө чыгарып коюңуздар. Үйгө камага чыгаргандан кийин соткалар менен кылып, следствие жакшы эртең. Если у них сейчас необоснованное обвинение, если они хотят факт показать, то, что она заинтересована в организации массовых беспорядков, анда үй камагында сотка менен чыгат, үй камагынан чыгып кетет. Следствие жакшы. Камап койсун, пожалуйста, эртеси чыккандан кийин. Биз эртең онда бизде сөз болбойт. А мына действительно меру пресечения нарушает. Деп туруп биз сөз сүйлөй албай калабыз. Ошондуктан бизде возможность бар. Полный домашний арест, полный домашний арест. Урматтуу судебный коллеги, ошондуктан сиздерден суранам, бөгөт коюу чарасын үй камага чыгарып бериңиздер. 2 айдын ичинде бир наследственный мероприятие чыккан жок. Заключенияны биз билебиз, 2-3 ай күтөбүз. 2-3 айдын ичинде эмне чечилет? Анан кийин мындай вопрос. Эмнеге тергөө орган мына биринчи кармап туруп, мага дагы түшүнүксүз да, кармап туруп, анан экспертизага жөнөтүп атат. Азыр экспертиза дайындаса заключениясы. Бул жакта курамы жок, состав преступления жок десе, кармап туруп кечирип коесуздар. Эрте кармап алыпсыз деп туруп чыгарып береби ошону. Туура эмес иштеп атат следственный орган. Булар биз мындай болуш керек да, практика менен ура береби. Закон, мыйзам бар. Алып туруп, биринчи күбө катары сурап туруп, ошол сөздөрдү карап туруп, вещь доктор баарыны медицинский экспертизаны дайындап жөнөтүп туруп, заключение келгенден кийин юридический баа берип туруп кармаш керек да. Анан кийин кармап алып туруп, тияктан эксперттерге давление кылып туруп, экспертизаны дайындап чыгартып. А биз ал экспертизада жокпуз да. Биздин суроолорубуз жок. Биз не обязательно комиссионный повторный экспертизаны сурашыбыз керекпи? Следствие коркот, адвокаттар туура сөз берет, ошондо жазып коет, ошол жак бизге кийин сотто зыяны келет деп туруп, бизди тааныштырбай туруп жөнөтөт. Ошондуктан урматтуу, бул это полный правовой беспредел, да, честно говоря. Суранам, урматтуу, үй камага полноценный чыгап бериңиз, ден соолугун көрүп атасыздар. Каяка качат Кыргызстандын ичинде? Бүт границалар жабык тур. Каяка качат? Үй камага суранам, чыгарып бериңиздер уже. Болду, 2 айдан кийин. Үй камаганы тандап бериңиздер. Үй камак чыгарбайбыз.
Тыныштаңғылар. Же, кішіне тыншырақ болды. 26 февралға шейін ұзартылған. Бұл іс бойынша башқа фигуранттар бар. Аларға да айыптар болған айыптар олар қылмыстардың қатарына кіреді. Уят, позор такой. Сам хоть веришь в это, что ты говоришь, а? Ужас. Подожди, блядь. Уят, балдарыңар қанарас, өзіңер жүзді ұшықпай, ужасно. Өзіңе жоқ кен. Erkeksin de. Балаң бар ма сен, қызың бар ма? Че ты, блядь? Давай его дочку посадим, что будет. Балдарың неверелерің ушундайга түшкенсиң. Бұл жерде Сурана Перизат Юлдашалиевнаның менің подзащитныйымның мнениесі ұғылған жоқ. Ұғылған жоқ, адвокатқа берген жоқ. Айтқан жоқ. Біз сөйлегеннен кейін прокурор айтып бүткеннен кейін сөзді. Менің подзащитный Сурана Перизат Юлдашалиевнаның мнениесін сұраш керек. Көрдіңіздер ме? Тұрған жоқ, сұраған жоқ. Анан менің репликам бар. Ұлық қойыңыздар десек, процесте бұл эмне деген процесті бақылап бітіріш керек. Ошол эле. Барды заказ менен көрүнүп атат. Эптеп-септеп эле. Надо президента импичмент объявлять. Нафиг такой нужен. Kızım şuna okasın senin daha. Эненин жүрөгүн кашаштан. Gözümden yaş uzatmasın silerini. Gözümden yaş uzatmasın. Ne yapıyorsun ne okasın? Kudayga koydum ben. Kudayga koydum. Биягына киргиз болачу апасы. Колунан кармабаңызчы. Тилешин. Прекращай, Перизат. Тамақ же kızım. Canım tamақ je. Ölüp ketsin. Özün de öyle balam. Tamақ je bular bilmeyip senin men de. Elim cerim degenin bilmeyip balam. Balam elim cerim degenin bilmeyip tamақ je canım. Lan gözümde yaş uzatmasın size. Gözümde yaş uzatmasın. Razı. Evet, öyle duralım. Canım tamak çiçe. Altına gözümde tamak çiçe. Benim için tamak çiçe falan. Taştaçına çaçına. Canım tamak çiçe. Bana seninle tatlıbayttılar. Tatlıbayt kaçılığına. Elim cerim degenin gibi. Какой эркиндеки секунд. Перизат, тоқтот ачқачылықты, тоқтот. Tamakçı saat kaçılıktı. Toktot. Все, пойдем. Men için toktot balam. Men için Все, toktot. пойдем. Canım benim. Kaç dur şimdi? Качып турчу. Yine var balam. Kaç çepke, это террорист что ли она? Kaç çepke bu? Ne sınıf kalağı oldu bursa. Ayallardan korku otası var. Erkek sığırız o şimdi. Canım tamakçı. Sürün lan su Ölüp bile. neredesin ölüp neredesin? Daha battı seriye takılmadı. Kudayga koydu. Kudayga koydu. Kudayga Закон нарушаешь. Руководитель конвоя. Жопы видно.
Конвой! Безобразие! Бессовестная скотина! Нужно есть, чтобы были силы, чтобы победить. Нужно много всего. Прекращай, перезад. Пакет тебе Микрофон читайте, вышла. Орамдага тартып эмес. Апа, бир да көз жашыңызга токтойт иле алабыз. Belediyelerinin yetekçilik alıp toplu kaleyle anıktaydı. Şekerli Gülçümar Öğrenci Toplu Devlet Türkiye'si 2023 Oktyabır'da Kur'an Havaları'nda çıkan nöbet koyu çarası Kamakalı Gülün Kırgız Respublikası Justice Ministeri'ne karıştı. Sizde bir mekemesine 2023 yıl 20 fevrayında şeyin olduğunu önünde toplum özgürlüğü kaldırılsın yaklaşık. Денсаулығыңыз қандай, Перзатчы? Денсаулығыңыз қандай? Денсаулығыңыз. Ты солдаты, не трогайте ее! Отпустите ее! Устанешь!